Chuan welcome back Lost Hnamte channel oh bike har kan o em lo theng har kan ti em pha in te sang hey ala thar lu tuka ai ngo po hi kan la siam thaman lo ni hi hey hi adventure bike 300cc kha nia hey amoi ka ti khop mai ron chua tirvel riu ru kha ti buai ni mo riu ru chok buai tu ni sum hi chu nei la bike chuak thar piang mai hi lei hi cha kom thina chuan amai ro chu he bike phei chu lei kha cha kom le zual ni ke ni adventure riding ti thin tan chon mo khal an nuam em mai hey 300cc nia tan chak chin ang photana eng po chu ni se handling hi awan nuam va awan smooth battery va mai ro chu 6000 rpm chawela hian ka kelama hi claim chon vibration chu aron nom ve dewa ka chu englo lian ber chu issue lian ni chong ro ating he lampang hi kan test na tur lampang hi yo mami chu zuksra chuan hey bike hi tu na ka khal hi chu base model ania chuan base model a hian in feature pahni aron oma chuan feature omlo dang kha pathum kha a oma aman to ber po hi nuai ni le singa chawani he bike mo a that ne mem chu a chan chu 300cc ni si adventure bike a feature ron tam lutuk nal box si lian box si a chuan in tu na ka bike khal aya competitive Indian market a omlo ani ka tingam ani chuan khu tu na khon urban mode ka da meka urban mode ka chu ko pui chunga tlan kol tur kha ni ta chuan right mode thi chili a oma khata khanin ABS a hran paina off theilo mai ro chu right mode chi sang sang a khanin ABS kha a in chok kwal don ti na ni chu ani lo maro ka kal an le lo chuanin hey kan khal thui thei vak lo wa voina ri chon short ride tak tak short review ang kha ne nge ka ngai dan te po kan soi phei don ni tuna ri hi chuan a khal ala nuam tok vel viwa ma se bike kan te sian an a khal henge a che dan tur dik tak she don chuanin ani na tura hianin a bike man na tura mangila a shet bera intinan heng te po hanjin pui ilang chuan ni leng te ni thum te hanjin pui ilang chuan a shet le zual don ni ma se ka notice ma sakber chu tuna kongkwal om ta kongkwala in han the deuh kha an wam min ol sam em ni he lampang apa lampang hi a handle bar atanga a fork heng la in carbol ve hi anem nuama a handling an nuama ni chumo khalai te kha ka soi dunya ba ka atai ron chom hi a that mel ka ti khop maya he hi TVS company thonia euro grip ania bike danga ala om lawa a grip a that mel he hi anem de pa he klema nem de lak ho hi kong na langa mani chumo grip a thatu a kong na la hian khang te kha dual sport tire tak kha aron ni mel khop mai he hi kalai romantic road ania he romance khop mai shooting te pon nei ni mel TVS si anon trang khop mai baka soi nu adventure bike khovel hi tun lai chon alara kan sheveka ke phei hi chu ti mai la adventure riding a in concentrate top kan ya ka channel lo thlir thin te chon in hrianga chuwang chuan in ke ni he tiang ang tui chil tan chuan in he bike chu kan lom tlang ni all India po mo Kaliba interior and construction te hian engtik lai pon in chung lam a chei moi le thom that le in sakte theng pon an ti theya kum som chuang India ram po na po experience lo nei to an ni an na tho po an ulukin thanem an ngain an na po an zorang thin le ni kitchen cabinet ceiling plumbing rong noi wiring le cement work le thil dang an ti theya mi tam takin an ruaya anin chhir lo hle ni in chung chei thatemo in satur inia idea in ei vak lo chuan an ni hi han ron la an lo boy pui thei vekang che Kaliba interior and construction phone 9366933480 hian ron bevela in chhir lawang
first gear avak pot na fe a dok zok mai lom le nice heavy ro right mode hi thak don chinang right mode hi kan thak lok ne ra hian right mode hi tour rally a hengan da chin o hu aron thak ta vek ta rally a ka thak anga my vehicle tia hian in my Apache tia hian hei tuna ka bike khali chu hei traction control ama cruise control an oma quick shifter om lowa tire pressure en na kha om lo boka chuan a light automatic control na kha om lo GoPro te po control thei lo ni eng tin tak control lo ni mo ka lo kha kan chinang o a difference feel tur chuan in soi tong khan kong sia te tlan pui anga ya shit thiam chu a har ri khop mai tu na ri chon mo ma se overall a chuan in a thave thokat viau tur ra ngai chu ni hei a si thai thi kan soi thina a sang em ti ta kha inun soi le dona a san zong hi chu 835 mm ania 835 hi chu V-Strom te KTM ho te ain ang deuh thu ma ha kan hria tangai hemi bike po hi niam zok zok chu ni lo ma se asang over chuang lo a khal an wom tok vel ka ti ge chu mo chu tiang thre om chu ani lo chuan in a fork travel po hi 180 ron nia bike dang kha soi kha ngai ri ani chu I kan hria thiam nan mo bike dang a khan entinan KTM 390 adventure ho hi 200 borvel ta hei 180 ron nia travel kha a toy shat jok ani chu amai ro chu I bottom don chuang lo kha chu lungai su dirt bike ani lo ti kha shela zin puina tur bike ania zin puina tur ani awangin ke chu zin puina chuan ka du khop mai zanga ke ji za som riat chau nia oil zong zong nen tanki hen liter som pani lenga chu liter som pani chu awatlem ve point me thema se amai le cha thata wang hian company hianin liter khating kilometer som thum le pasari paruk ti borvel hian ron claim chuwang chuanin a thatok vel viau a chong ka da ani hei ka du em na chu he bike a changkanga nice vel vak ni ho mo ne tar ngot ta po khu cruise control kan ti chu thai phe ai tlan ta ni ran kutte lo kham duwa a speed kai se tangai du zatin hei hi ref lowin ti khani von renga tang automatic in atlan par thei ni chuan I du huna a clutch se I met lenga kan cruise control kha chu ein off vele mai thai zin hianin atangkai ka tiang kha ka se to amo ani nom du lu tu ka tia easy dewa tlan na kha ni chu chuan kan din chilanga kan walk around lokang lok chuan hei alok su ti hi nia ma brake po hi a display thi lian aron lian tha khop mai hei ri nom treng trong don khop mai amoi ni he bai chu mo chuan a sarigat po so ran lian tha khop mai a sarigat po so tangkai na nei ve thine kinai jin huna ar hem na vel tan thonanga ar hem nan adventure ngal vek mo thalut tuk chuan hei a swingan po hi a lightweight turang berin anon siam bokani sprocket po lian tha hem khop mai chuan BTO an ti kha le build to order kha hemi aman towa khanin a suspension kha adjust hein aron siam don a hnung le ma kha adjustable suspension te poron om don ni kha kha chuanin build to order kha chuanin chi sang kha avom lu thei dona accessories chi sang poron om dona headlight hi en mail ka tiamo a lian riu me hei a ma tang hen a lang lian tapani road presence in ei tha moi khop mai soi to kha hei a tire hi anal boka a thread hi dual sport thread aron manga hengte hi kong chia tha engpo vertical thei tura an ron siam kha ani nei a fork travel chu hei WP suspension ron mang ni hi alone ni dei hi WP that don hi motocross ho te po an mang thin chuan helai hi ka soi du chu helai hianin air duct hemi boruak chuana aron da helaya engine sa te helai sa shim kha a fen sa ho kha hedain le a noi hian a chem thata ni chu omje chu traffic jam a te lo tlan tai lo dinga alo sa thum hum kan nang maron chem to loin a noi a chem thadon ni chu halai te kha kan hria tanga ya hei nal khop mai an build quality thamo
TVS ho chu hi ko fakna em ani TVS ho chu build quality tha hi chuanin aman kha price kha thakop mai noi ni atanga noi ni le singa ti borvel chon helai te en lai lokang a brake oil chamber te hi silver a brake oil dan te mo hei sports bike ho vela an manang chi te po kharan mangani a frame te po ran sial heavy turu khop mai ka NG ka nemo thadone Kaliba interior and construction te hian engtik lai pon in chung lam a chei moi le thom that le in sak te theng pon an ti theya kum som chuang India ram po na po experience lo nei to an ni a an na tho po an ulukin thanem an ngain an na po an zorang thin le ni kitchen cabinet ceiling plumbing rong noi wiring le cement work le thil dang an ti theya mi tam takin an roya anin chhir lo hle ni in chung chei thatemo in satur inia idea in ei vak lo chuan an ni hi han ron la an lo boy pui thei vekang che Kaliba interior and construction phone 9366 933480 hian ron bevela I in chhir lawang ole kan video top lam kan lo thleng le to a chuan kan khai khom don nia he bike hi a thang em zin nan te ti kha kan soi don nia he bike hi adventure bike kan ti ang chi kha nia amai ro chu anon siam dan kalphung dik tak ai chuan in adventure tourer alen ma ma zoka omzia chuan ake ma te po hi 19 inch aron manga ake nung hi 17 aron manga khamin iwang khan adventure tourer kan tiang chu adventure tourer ti kha chu bike zinpui na turang chi entinan achang le khoi lai mo kong chia te kong om lo wang chi te thing tlang khokar kong te han tlan pui ta na la tak te khokar kong che tak te han tlan pui na ta na siam khan ta adventure bike kan han ti hi chu a then hi chu off road deu oriented deu te yom ve adventure enduro ti te khatiang chi sang sang kha omani chuan minol puina kan nei tur ta na chuan he bike hi adventure tourer ani bera keni man tumdan apo chutiang chu nianga kham panga te tlan lon pui chi ang khan ve lo heng bike chu ingam choni tlan lon pui thei tho kha chui thu nia mai ro chu anon siam dan kalphunga chuan mun la tak te han jin pui na turang chi mo ladak han jin pui na tur chi te interstate na chi te mo I du hatiang chi ta na man tura chuanin a tha ka ti bon to pa a chana po chu aman hi aron tlo me ma aman ang huwa thil chom ne nanga hisapa chuanin hei aya bike man tlom si thasi hi chu tunari hi chuan all India chuanin aum lo ka tingam tat ani chu chuan a handling hi anu me ma ama hi rit lawa ke ji za som riat chau nia oi zong ne na chut po hian chu rit lo ni chu hei a looks a len ang hu hian mo chulai te chu tha ka tia he bike ki chuan aman hi atloma soitong khan a to ber po khan wai ni le singa borvel ania heng ang khovela chuan in athil ron chom feature zong nen chuan in atloma ni chumo chuan in hey a handling khan wo mani a power hi chu ke hi bike chak deu hi ka khal thanga a power hi chu 300cc a chuan in horsepower le a torque ang hisaba chuanin a tha ka te ba ka a torque hiron thadon a torque kan ti chu fuat entinan kong che te lo tlan ta kong che chho ul le dewa te hey first gear in second gear third gear in a pot theilu tu kan tiang chi te khamo kan thriat thiam nan ni chu ka soi chu khatiang a khanin a pot na khop men chin po khanin ka thlok deuh lop min ka ria gear kan thla kha second gear a khan kham tiang kong chia entinan chho ul deuh itlan don a khanin atang thei viau don chuan ka ria ma se soi tong khan full test tak ani lo wang hian kala soi dangam chi bik lawa ma se hemi a bike lei turang chi 90% chuan social na tur in riat ka ring lo ani mo a bike hemi aman na tura in duanga chuan chulai chu ka soi du a si thi thutan wom em a chuan base model a he chuan anunga thil phurna kha aron englo ve lawa abul deuh tuta kha chu top box vo na kha ni me a kha chu a san pai na leile thei thawa chuan in accessories kha atam boka Alpine Star nen hian TVS ho hi anin collab to riding gear chi sang po kha in du chuan an cha thei bok ani
khá karon soi đua ni zong tràn vong à về khu an phur trâu mai zong tra TVS chu ka phok na em chu an company hi an build quality hi tha em India siam ro chuan in keima opinion a chuan keima mi mal ngai dana chuan in an build quality hi a tha ka le ti ber tlat ani India kut chuak a chuan two wheeler a chuan in Japanese te ti lawa chuan mo khalai te kha ka soi du a in lova ngai ven ve du chuan takai mu du chuan TVS showroom a en thein oma aman hi a tha ka ti khop mai pricing hi mo han zin pui ka chak khop mai he bike hi ka i mai ta ni mo han sum han nei vek vo ta chu ni la lei ngal throi mai kha ka chak ani chuan in ka du khop lo na de lak chu nang ni poina in ron soi sel na tur de lak ka rin chu an soi lenga duai chuan in asang lampang shet chu ka te mi zo pa 5.2 5.3 tan chuan asang seta akhan hi amai ro chu a seat te kha in han kat ve langa kha chu imane sei mai chu ka ringa klem chuan adventure bike sawi chu asang shet zela aliana kha te kha khalthan ve chu ngai ti te kha karon soi du chuan a so hi sudul dul anilawa highway a klema flick rang tur de hlak handling nom tura anti wangin in phurit pon ni la klemin khami sudul dul angchi kha chu anilo ti kha kan thedon ni i du chuan nakina BTO a khanin a suspension kha chu a order le thei tho i duang chi khamo kha jong khan ni me ro se nakina full review tak tak te pok kan lan nei thei ma na kan han sin puyanga chung te thleng manangem ka shelo le thank you for watching TVS a KC TVS Bawngkawn hei hi lei thein om do ne buk thei buk chur hei chu a choice my choice adventure riding the changtan chuan it's my choice hei chu ka approve 5 star or 5 star ka pe in ti sual lawang